Pemirsa Krama Bali sampun kaloktah, rajak ngelestariang makudang-kudang budaya lokal tetamian lelure nguni. Punika talar oleh Krama Banjar Adat Tegal, Desa Bebalang Bangli, Kantun Becik ngeraksa tetamian, sani sampun meyusa kutus abad. Megenah ring pura dalam lagaan, kemargiang upacara yatnya, penyuastika linggih Taman Pulaga, nemonen rahina tilem kaulu wuku prang bakat rahina soma wage. Upacara inucap kepuput oleh Tri Katraning Katon, inggih punika ide pedanda siwa saking Griya Sekawati, ide pedanda Buddha saking Gunung Sari, Ubud, miwah ide Ratu Sri Begawan saking Kedatuan Gunung Alan Sanja, Banjar Adat Bebalang, kalian adat Banjar Tegal Iputu Ganda Wijaya Mawasang, edan utama pina ke Cina Bakti Puncak Catur, inggih punika antuk ngemargianging siran genah kakul pulaga, Kakul Pulaga medui keperluan sampun wenten ring utama mandala pura dalam lagan, duk domas warsane lintang. Rare serauhi mangkin, megena ring carike pina ke pengupaya ngelestariang padi Pulaga, miwa Kakul Pulaga, mangdane ekosistem kas puniki, sida keraksa becek ngawit saking pembibitan padi Pulaga, kantos mupu sani kemargiang langsung pinandite, utawi pemangku pura dalam lagan. Sejarah saking gumun sampun kesurat kali sapunika titiang minabte kanggo kami dikiring jagat Tegal demogi merarapan antuk bakti sana sampun kita katuri wawu pemargi karya sana sampun katuri wawu sami banyak ide ni dikiring jagat Tegal serta manggin kerajangan kerayuan sida-sida ningdon talar banyak ring widangan kios Banjar Tegal ring Duru Banjar utawi ring Provinsi Bali pada umumnya nike manggahin kerahayuan. Lianan punika, tokoh agama jero mangku Made Sugandia ngewadarang, edan upacara inucap ngingkupin resigana, miwa upacara penyucian sanelianan, daning welengang, indik membuat nyaning limbakang penguruhan inucap majeng yowanane, indik keperluan Taman Pulaga, jero mangku Sugandia mawasang, kewentanan pura dalam lagan, saha Taman Pulaga, mapaiketan sareng wari Arya Gusti Wija Pulaga, wawidangan puniki medue keluwean agraris sani unik tur dados dasar upacara adat ring Bali sekadi bija Pulaga, padi kasosari, varietes lokal sani mentik ring carik lagan, miwa kakul Pulaga, keta kanggen sarana upacara. Nah titiang wacenan inek betara ringkon Bangli muni sapunika. Wenten ke bawos 3 periangan tawi pura. Asiki periangan yang api ring puncak Gunung Bangli pinek angin. Yang kalimame ring simpat bunut pura penataran sidam bunut mangkin. Yang tane yang pemayun pengupa ayu loko serana jagat ring kehon. Ketiga pura periangan ring ajang puniki kewangun ring para raja Bangli Sri Adi Kunti Ketana mungah ring prasasti kon B puniki. Raja nganut agama aliran Siwa Sidante muang Buddha Mahayana. Jero mangku Sugandia dahat ngabtiang, yuanane mangkin sida uning ring kawentenan puniki, nenten wantah pina kepura, sake wantan dukirin, hasil saking Taman Pulaga, miwa carik lagan, sekadi bija Pulaga, pina kejatu, utawi sarana wajib ring pemargin kari ageng, inggian ring bebalang utawi sejebak Bali, melarapan pemargin upacara penyuastika, Krama Banjar Adat Tegal ngaptiang kesucian pura dalam lagan, sida keraksa becik, sepisanan, mastikayang identitas budaya, miwahayati duk domas warsane lintang punika nenten ical. Hendra, miwah angkat, Bali TV.